bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ya Iba Vincent Pala, nomor 2 wilayah tip. Kaya ke belajar, hak negeri India, hak negeri Sponsniam. Uday Lok, jongkan Nirmala. Katakan Nirmala, ketika Finance Minister Chong Modi. Ke Finance Minister Chong Modi, kan Nirmala, ulok chong kau economist. Uang ba, kan ni kecingele mentah, kamdesyo kecingele, hapreng chong ka BJP, bat kawai ke parti, kadai kecingele, hapreng ka BJP, bat upat ba, chong ka India. Kai gadau kalong namar bala pendan kambakla yang kata pisah ke bagi kot kata ke electoral bond kene ke electoral bond kene kata pisah hak bagi om hado khat arajar shispa san pusan telur la pendan kam sak manshu tho ipisa tang kitet kain kene dang shibenai tam mansua ni sotho Bagadan kecing ya, banyele yang ke BJP. Kadau kelong, namar bahapori India. Kita hado jan nyau pusan persen kita ki hepat Hindu. Karena jenjar palat yang iki hitpat banyele. Nak kata kadau kecing syak nyanbor apa Manipur kecing syale bengi Kristen kumba itu Ima Vincent Pala kumba piletip kecing le donbor yakinong kit kamnyam bat kunta terter kalau le donbor hadu kata-kata ngiladap stang dengan jengting pakai jeng seir ban im hagariga di India kai ke banja namar kai ke bala depja kalau ke syirkai bat kai ke bansa wanjale ngila soto kalau ke bama reko paik ba be jonga hadian jong slap ubujur hadian juga laile ke betaba hadian juga eryong ki ong ke sidan ke segi ke bami bakata ke segi ke bami mentah ketika kata bagi ong ke electoral bond kain kata ke electoral bond dang shibnai mentah I kiss away nakistat ay lana utaw nong yasay ay nga basta hapori India uprasyan bhushan I kiss hapo Supreme Court uang ya ke Supreme Court uang bagi kuak baktip ya kena ke pisah kemudian kena ke electoral bond syano kali ulah IKIS but hadirin ulah IKIS tega Supreme Court badan buram kala rai bat kala ong ya ke State Bank jaga India bagaimana peni ya kata ki kerteng tiba yo ya kata ke pisah ke State Bank ong gumna go court badan buram ngipling ya kena ke order jumpai tangba yang mentah ngimpat la ban ai ya kata kertiang tengin ai hadir ubni Julai pada Julai pada election lawan negawir serka. Shadow ni AM ngin la len kongres ka